ka ka bere wo kuno ji pie mai ko ka mana ne jo ata ba ke ida endo chale ko bino 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 Papara pio de mama ni moteno wane do tete kwene jadawa watango pio teno ani moteno wane do tete kwene jadawa papara pio teno anija ya koni min ana woto mujeo choko kono watoto yote mimi pana taka umunasikia mimi alafu Yo Abel from Aqueduct. Yo Abel, let me yell Aqueduct. Kalau pia. Ini cara nyinge yo pia curu jo nyinge pia ni kiri Abel pia dulu. Man kita wilo tikerene mana put apara deke ken karkada tunu ma habiar yokor kit chana dora dia menuana ne de chenkana kon kuli muje ngo menu nyualan ha kon ami na jelle gena pio apio ame anwa dia ken ma muje kwayo tio mio muje ja me mo na ngwen ken man di ma pio ke nyualo ka putiti yai mana dokere kwere kuri kwa wano din kordo tio kwa yi town kane oh man ko kuri kude dia no ana mudo wi bure jolon di town kane kongan kong dong kuri kechiere ayya dia rama unsuga mo wire kri chen me moro na gamu ko ata loba da ko pe muzela da loba ko jop comedy flow mama ni moteno wani do tete kwene jadawa watao pio teno ani moteno wani do tete kwene jadawa papara pio teno mama ni moteno wani do tete kwene jadawa watao pio teno ani moteno wani do tete kwene jadawa papara pio teno mati tene ya chwe kai chena wa chena wano teno ko pa we hakwa kisha bien biki moro du che jahere ko wano teno nu pingo kong beju jokatina unu tino be unu kere bal eta mitami ngeni miri woro nyolbu e kai te maku kwana tek we ga nyimu yabere da dogi neni we unu mitu mita ta chamu chima jadon ame bikeli wiku coach atitino ba chilim uteju hepatitis wakere uri ko jamino da dog mi neni ma unu lego kare we kana chalo ba chwe polo kele lobo chunya gonyi kongo achu unu nywal loenye pim kare bane ni lot kor chela po piro wor mo hawu te kimi akechu uni rio te ka kechi rio ina na un baba ni moteno wani